September ni kwa kumsang khat zakwa somsari pahni ania zinga ni achuak chan ek to a Springfield, New Jersey a chengte chuan nidang ang thavin an ni man chu an chana Wilson Road a chuan nu pakhat zing chome bazar chuan akara chang chuan a chome leite chu a phor chuaka chuti lai tak chuan a uiram hnoya changa ron tlan ho chu a mu a aka chuan thil enge mo aron puvu vuwa aron nai zela a thil ron pu chu thil pa ngai ani lo ti mu theita a ui thil pu chu machine kut chui chan mek to hiania a thil mu chuan a chhong hle a hlau em chungin police a call ngal police chuan lo thlenga thil thlendan anin shil zung nu chuan chu kut chu khoya tanga aron hon nge ti hriat an tuma atak sadang zon mu in be sei tak chungin an ui kalna ram hnuai lama chuan an zongta ani hodul kwari lama chuan an thok chuaka reipu an zon ma chuan kutbung dang zong chu an hmule a ban an hmuna atanga naite hnimpik lai chu an han pal tlanga chuta chuan fit somli vela sang kham chunga chuan meiche ruang chu an muta ani abok khup zong in alo mu a thomhno al hakim veka ma se ataksa chu alo cheto angrenga a thi chana shiat ngal mai theilo a dental record atang chuan churang chu kumsom paruka upa Janet Di Palma ruang ani tian she theita hetlei rol hi karuk kalta khan chin shiat lavina bawa thushe tu anom lava ataksa changin soi sakani le ni lawa shiat theito lava alandan le anrin danin Janet hi re hlumani anringani ataksa a evidence an mu thei anga chang chuan re hlum chu ani du mel bera cross tree a or rang chin le a pars chu mu tur om lava atir chuan arwang hwal tu thingbung te chu omve satlian nga ya ma se an han zir chianga uluk taka omzene ya remani ti an che chuak thingzar chen khat chu cross angina inrema thingbung lian deuh chu kuang angina inrem boka aluzona chuan cross siam chop anda boka chu thilan mu thiam ta chu arap om le zwal hlea engemaw pol kal swal hnu ma ani du mel viau bok chen kha chuan thinga thil senin ruang omna lai chu a in ko ka chu wanga hnimpik kara ruang wa mu thei an ni thu an soya asir lo ka thinga chuan ram sarwanga in khai bok ni in an soi Janet ruang an chardan chu adar chak hlea Setana betu Setanis thil ti ani thu an soidar zel bok chuchumi zong rindan ani boka Setana betu polemo doi thil dark magic practice thinte emo miswal ve shim pol set na a angreng ani police te puin dark magic practice thin doi thiam swal te chuan Janet hi in thoi na ta nan mangani an ringa mi zong rindan hi atakani angem nge poi khoi tu takin in thu padua wangin hetiang hian ruang a soisa niang kumsom nga chuang lai chu doi thil le Setanis pol rin lelan nia ma se thu dikhi alang chuak thei lok lawani serial killer nia rin lel nen thun zom te ania ma se thu dikhi alang chuak thei lok lawani serial killer nia rin lel nen thun zom ania thu thang chen ka ta phei chuan police a in rolan ti hiala an kho police fa pa telawangin police te chuan thu dik an thup char ti thu thanga oma hi thu dik aniem Janet hi engwanga thi chiange ani case boy char le luti hai takania August ni sari kumsang kha zakwa somsari pahni apian cham kumsom parukna anloma changa ani lina Janet De Palma chuan Clearview Drive Springfield ta an chen na in chu chwa sanin anu Florence ne na chuan train manga achian tlo tura akal tur thu asoya ma se train mang talo chuan konga motor tlana lo chang ta zoka ama puwa ati fawania tin heti hun lai hi chuan konga motor tlan lo phar mai hi anu oara thilpa ngai lo ani shan lo ma se hetia motor chan nu hian engthil nge thleng chhun zom tu ma inan shelawa hemi nu hian Janet chuan a thian te in chu a thleng lawa in lampo ako lava nungdama mu ani to lo shimani Di Palma chung kwa hi chung ko member an tam ve a
Janet te unaw hi pariat layan niya. Christian chung ko cha ru mayan niya. Ring tu cha zinga phei chuan chung ko za kai takan ni. Janet po hi ring tu cha mayan niya. Pathian thu soite nuamati china. Midang iswala makai shwai nuam timi ania. At hei to pachwa chinbok. High school a zo velea North Dakota Trinity Bible Institute a zomatum nge. An chenom khoveng vela tleirol zinga chuan mi in filanti berle ina changa tlan bawa kholaya boina toktura anrin lau berania kongdik lau zo lau top tura anda ani chin. Ina chwa san tu kania aron horeng reng lawa wang chuan anu lepa Salvator le Florence chu an mangang hlea. Springfield Police Department chu bepop ngalin about hu chu an report ta ni. Achunga thil chhalawa thlenan hlau emema about chung karuk chung khan mitlom ngai tam takin an zong loya field le ram hnoi vela te thei top choin an zonga mase asul nu tak ngial po muan nei lo. Janet chu about top mayani kaushan mi tam tak biak ina an pungkhoma himdam taka alo ki le theinan bati te chi in an chong chaya mase September ni kwa alo her chwa chuan atir lama kan soitak thil do omlo tak kha alo thlengta ani. Mithia mina rute chu an han zir chianga na taka vuak na te silai mu hnu ma ni om takte mu ania mase athi dan le khatia kham chunga arwanga omchan kha shia ta har to hle. Arwang zir chiang tu Dr. Ehrenberg chuan re hlumani chu aring bera tha ani nge ni lo po an chiang theilawa mase re hlum a anawang chuan twal tha na anga zia lu mayan hantuma mase athi dan hi arin lel om ema tun thleng hian a death certificate a athi chana po lazir chian tur ti ina la inzia kani. A sistema ru ihlawemo thilpa ngai lo mo ani lawa mase li tam tak mu ania a chane ro shia the ani lo a thom no sample a ke korte thlengin FBI crime le pa zir chian tur a thon ania mase asam ni lo samdang a thom no a chuan mu ani lawa muldang po mu ni lo mase a thom no a chuan thilwal an munuala mase a rei to awangin chi nge thisen ti po shia the ani to lawa baka kumsang kha zakwa sumsari borvela ni ti thengil lavila tunhun chu ni se an sha chuak ngal theyanga ma se forensic technology a tunhun ne na in thlau he ti shia da cha police te chuan jenati ruang an charna atanga nai te chen na in nei loram hnoya khosa khomiden red an ti mai chin chu an ring hlel dewa an thu don dana chuan jenati bau nu lokhan a chen na mun chu asona chu chuan rin hlela ti zwal hle re ta lem chu ziakin thu zo fia angai thu te tar langin lekha anti chhuaka chumi hnu lok chuan mu ni in thu zo fia tur chuan shwai anita ani mase rei pu ando main rin hlel oman ngai lawa an chwa zalen le tamaya heiba khi chu rin hlel dang po nu chui tu te chuan an nei lo shima genetic case kai noya hian man tak ngial pon nei lo achunga hian engthil chi ange thleng ti po engma thu han tarlan chian omlawa evidence pakhat te po arwang le avela hian mu tur omlawa forensic evidence po mantla kan nei lawa he case a hian rin dan le ngai dan makpui ba ka piang theilo swal na tho ani rin na alian bera kaushan mi le chanchin bumi lampo in swal Setana mi te ami te kaltanga na a tho ani an ring top mayani engsa khwa po rin na an kalbing lai thil dangin ati boy tak ma kha ani boka an ngai dan hi a om ve viawa jenati te chung kwa po hi Assemblies of God Evangelical Church member ru kolle rin om lutu kan nia ma se heti hun lai hian Satanism hluar emema ruangan chardan zong nen ama ring tu chata kalau ni bok nen an ngai dan hi a omang ve viawani nu chui tu te po hian satanic in thoina emo black magic kai hnoi poi khoina ani le ni lau sha tumin an chui ve thawa jenet hi pathian thu soi nuam ti takani kan ti to kha thei to bin a theina na
ring tu siam bel tumin pathian thu soi ve china hewang hian setana betu te hian anron target ta ani thei ma se hetiang ani la hian Janet bedroom Anton Lee Satanic Bible chu anchar nia soyan omvele tlata he hian rin na danga nei tira Setana betu pola hian Janet hi a innam hnoi ve zok ani lo mo ti zo na apianga tin Janet ruangan charna borvela khan hetiang Setana betu ho hi anpung khoma anin thoi chin an tia ramsa thinga in khai te pokha heng pol ho in thoi na chi khathi ani an ringa batibung te an munwal boka thisen nawalo tling pote parvalubung ti angreng te an hmua he hian helai muna hian eng pol pole mochu an chetla thin ngei ti ati chiang ani hnungzuitute te po hian an la serious mema hetiang pol ho thil ti hi ani nge an rin nge bura wangin doi thiam pakhat an ruai nge nge a chulai muna an thil chhara chang chuan eng tiangin nge anin thoi te le eng pol chetlat na nge ani an sha theinan doi thiam hi an ruai ani ashim shimin an kho che vel hi doi thil le satanic ti vel hian atwam hne shim shima Janet thi ma kuma po khan Westfield ta papakhat John List chuan achung te athat chimit veka ti chuan ama atlan bauzuya anuwa asoidan chuan an tharau abaural maya du lawa wangin du thlan tur danga nei lo ni na in soi afanu Patricia chuan doi thil lama buai pui tlata pathiana hlat zela an tharau abaural lawa swalama an pen thui ma in an tharau chan himnan athat tamai ni ina in soi ani hein thana athen hnu lok hian Patrick Michael Newell chu achian te pani in Millville an that boka akudle ake phwar betin duma an paya apillai engma tilavin an khira athatu zinga pakhat zok chuan police te hnena Newell chu Setana ta ania ramhwai somli chunga thu nei tu ani dona wangin rong taka athi angai ni ina soya an chian dun chuan thu buai orti rania heng Setana zuitute nena in kai hnoina nei poi khoina case hian New Jersey atwam hne ema Janet chunga ngai bel thei tur thila lo thleng vele a no pangle tleirol te te Setana betu te thil ti ani rinna alen pha hle ani pastor thangin Janet chunga thil thleng hi Setana betu pol thil ti ani an ringa heng pol ho hian Janet chu an shwai bawanga Janet chuan an ni ho hi pathian lama shwai lo tum to anga chu chuan an thina ti rima wangin an that po ani mai thei ani chanchin bulian tak tak te po in Janet thina chu Setana betu pol ne nan soizoma ma se arwang wamu masaber tu officer Donald chuan he thil hi apom ve theilo thunga ani chuan Janet ruang awamu khan a che vela thil omte po khan Setana betu pol ne na inzomna an ne shelawa awamu khan thomno ala hathapa ani po in fanu Janet angrwal hi aneya Janet po hi afanu a achana arwang awamu dan kha amitha a cham ring chin ni ina soya hnungzuitute chuan ani lo lama mi puiril ru an kai kwal mai mai nia angai thu asoyani ani thung hi chuan Janet thi na hian drugs ni nin zomna anei ring thunga tha nilovin overdose wang ani te ringa a systema drugs nu ma muloma se helai mun hi drugs khoi chin le azwar tu te chetlatna ania a chiante nen helai muna hian drugs an khoyanga a odi ta sianga a chiante chuan puilovin an tlan chiat sanani arin thu asoyani tlanglo na but ne na akal poin khalai mun kha han thlen chawa har em lain Janet khan slipper mai mayabuna kalpui tu chu an om nge ni ti he officer hian a soi ani lo poin rongbul na tura thlang swal palani theya chiandik lo poi khoi she lawa zuyanga achunga hetiang thil hi a thlen pha ani mana ma se ama Janet chungchanga po hian zo na tam taka oma anu le pa ten ring tu chatak pathian thulam buai pui eme manga an soilai hian adaria chuan party ya te akal china zu te ina mi pa te nen po hunan mang hau chin ti aziaka anu na chatwak lawa wangin anu ina school lu na po alo son sak to ani he thil thlir tel hi chuan
arwang muhmasatu officer ngai dan kha adik mel viawa Janet hian drugs khoi thin thalai om thadu lawa zuyanga hetiang thil hi achunga a thlen pha ani theitlat kumsangkha zakwa somriat pakhat November khan anu mang ang chuan private investigator a ruai topa afanu thina thuthar engma an nei theilo wangin a beidong ve ani ma se thei to pan chwa chungin engma son na man nei theilawa a chan chu arwang thala kemo evidence te kha police te chuan an pedu tlatlawa nu chui theina tur eng thil ma an shil du lo an evidence kol angang chu tuilian in ati chhevek ni nan soitlata ti chuan eng evidence ma chu zirchian thatle thei ani lawa rin hlel man turanom lawa dop turanom lo boka ti chuan genetic case chu khovelina theinil zui ve ta ni mase kumsang khazakwa somkwa pasari borvela chuan journalist pakhatin genetic case chu achui chavele a case an lo ngai to dan thlak danglam vek theitur thila hai chuak ta ani kumsang khazakwa somkwa pasaria chuan Weird New Jersey editor Jesse Pollock le Mark Moran te chuan Bill Martin hne changin lekha andonga Bill chuan uin mishing kuta chardan le Setana hne na inthoina nia an ngai case chanchin chu lekha chuan aron soya chu chuan an benga ver hle a shia chiana chui chianan chak hle ti chuan an thei ang chu an han hai kwala case kaldan shia theina engma an mu chuak lo chu wang chuan eng thil nge thleng ti shia tan dua wangin case chu an zir chiang ve ta ni chanchin bua ti chu atan an i thlea mi puite benga ver don ti an shia amma sa in bili hne na changa an lekha don chu an ti chuak pot phota chertu te beng an ti vir masa ni chertu te beng chu an rin ang nge ina ver hlea ti chuan thu thar eng emo an dong tanol nola khapoi khoina twartu kha aming Janet de Palma ani thute chu an sheta a arwangan chardan le charani na munte po an sheto a committee an han kom kwal chuan chu case chuan launa na men lawala thlen ti an she chuaka mi puite chuan an la hlawa Setana betu te thil ti ani an ring het burani ti an she thiam chu wang chuan tu ma in an hnu chuina chuan puyan tum lawa police te po an chong chuak thadu lo a record te chu about to a chhevek to an ti tlat maya an tan chuan thu dik le ngai dan thlar shana har chal to donani ma se lekha tam takan donga thil tam takan sha bel thei thawa lekha pakhata phe chuan pol pakhat doi thiam pol an ti mai hau thuruk a sha thu mi pakhat hian a ron ziaka chung pol chuan no pangruk bawa in thoina ata na manan tum thu a in ziak lekhadang le chu Janet ruangwa mutu police chungte nia in soihne na changina nia ani chuan Janet ruang omna kha feirong senin thingkunga in koka chumia wang chuan an va mu thei ti te ram sarwang thingkunga in khai le boma in khung an mu te po chu asia ni in a ziak ve bok chu tiang deuh le khadang dang chu andonga in thoina thila tela mingchha theina ania wangin police te chuan an thuk maya thai bo an tum ni aron soi pol an tamani an thil mu chwa chang hian lekhabu dead on Devil's Street ti an ziak hiala thuthar an sha bel le atharin an ti chuak le zela om to lo nia an lo soi to official document nei tumin kumtam takan beya ti chuan kumsang ni som ni pakhat alo her chuaka kumtam takan boy pui nuwa an du ang chan na chu an nei theita har se taka an be chau nuwa kumsang ni som ni pakhat February tha khan file che to nia an soi chu an dong ta a police te khan do dan lo soi char ti na ni chu an document do na chuan crime scene khalak te po a om veka police te khan kumsom nga chung chu Setana betu pol te nen khan an lo soi zom char to a ma se crime scene na chuan an soyang nu ma reng kha omlo in thoina ani theina tur evidence engma omlawa thinga siam cross nia an soite kha engma omlawa ran manga in thoina nu ma po omlawa facen ti angreng te kha dot vekani ruangan mudana chuan thilpa ngai lo engma omlo cross o mangve dewan mu om chun chu thingchang choi lam to
Geneti thi ma fe thinga changa tlato kokal vedewa lo indel thwa chu chau chuania crime scene investigator Glenn Owenson diagram aziate po a omveka black magic emo inthoina nena suizom thei thil a omlo shim mi puishia ta an puan zardan le arwangan mudan dik tak chu a in anglo shim ani kwang angdewa thingbung om man ti te po kha dot fekania thingbung chu a om ngeya thingbung leya om satlia mayani ani chuan engwangin nge police te khan do tan soyang engwanga Setana zuitu pol mo pu dai nge an ni officer Donald Tan Jacks khoi chin tu te spot tia soipo kha thu phua chopania mun cheng kerle nim pikkarania tuma khalai muna khan an pungkhomin an party peidon law baka mishing pai bolhlo mu to rom lova mishing punkhom na chuni se bolhlo a om nge yang apars kha abawni inan soya achunga thilom te chu arwanga changa fit som vela hla bundarania tissue pack Vicks inhaler compact lipstick samkhui cha bi eyeshadow box te damdoi bur te ania apars baka across chinia an soile a poisa ken chhuate ero mu to rom lo chu document chuan an ngai ang ni lo poi khoina danga kok ta daya police ten do tan soi char ti chu Mark le Jesse te chuan chiang takin an fin fiata a ma se he hian case chu ati boy le zwala police te hian thup tum an neem ti zo na apianga Genitive pa John Benson si chuan mirin tlak takin ani thina chuan police fapa a enroll ti thu a shil ni ina soiboka atha nuwa an mu chwa ngei na tur silai ka anzir chin na muna changa nai te a arwang hi a the thanga a nuwa a in chire mawangin ama le ama a in ti hlumbok ni inan soi ngai dan shang apianga chen khatin reverend te ta fapa wen te chu twal thatu ani an ringa he hi afin fiana phei chu a om shan lava wen le Janet te hi an lo ni ve zwai to a athi ma karni khan anin chena wen hian athatanga apa hian athup sakani an ringa genetic case chungchanga po anpa fa hian thu zofia anilo shimani kumsom nga chuango chu Setana pol thil nen mebel launi to ma se serial killer nu ma ani ring pol po anom ve thawa New Jersey kyang maya cheng computer operator Richard Codingham chuan meichia tleirole nu te vein athachina torso killer tia shadlara ni hiala meichia asoisa a apong swala atha nuwa ram hnuaya an ruanga the thang china a inpona chuan mi somriat panga changa za borvel athat ni na in soi he serial killer pa hian kumsang ni somni pakhat khan Jesse le Marky abepopa genetic case a hian atelve arin thu aron shil asoidan chuan Janet hian a motor lo pharin aphur ani arin thu asoya helai borvel a hian meiche motor tlan lai lo phar chin aphur china athata ram hnuaya apai china Janet po hi chung zinga mi chu ani arin thu asoyani ma se chui theina a omto lo wangin hemi chungchanga hian thu thar sha tur omlo police ten thupan lo tumchar to dana evidence poimo tak po mu mai an nei nualan ringa tin Janet ruang kha treichan to ma se aban kha ama a thon ringot theyani lawa ui khan apo thon po arin om cha lo boka to thatu hian aban khatanin mundanga apayani ten ringa akutin kara emopo manro changkang jok manga DNA emotalan mu thei anrina wangin ataksa kha hai chhuale theian be seya tunhuwa khol changkang jok mangchuan thil tam taka hriat bel theidon ma se mason na ala om theiri lawa engtika emo chuan chan na kanla mu ve ma na tia anin ngat top ringot mayani ole tunchumatan chuan khati zong khan ni le ri phota milongai thak sakawangin kalom emema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi min lo subscribe sakvela ti chuan video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel dun nia